na edika no 2016 na me ne brebe friend no Isaac Opoku ehia na me de chamfan ye adwuma wo site ana ohu me ana o ka so opeme nti ma me ne net9 tafe na me hye ne living na emboa me o twempana me pa twan modie mo nsuro hwe me pa ana me ne ye ni apostolic ni nyina so be fim koso sa brenda na me nko na nkwaso ti na fini range simwa wimwa seswa la yankwe asawai hanti me ba twa nti me ne 90 ase me hu ne ye ne na ibe oye na emboa me nti me tu kwan ade no e dey ohu se me ye adwuma ni nti no na ompeso be na afin so ma asem na no odin na me jan nti me tu kwan nti me call ya na me baaye okohe me call Saudi akoye adwuma kakra yesi adin me pa twa na me ne fi adwuma na o de okọ factory me pa twa engineer no so ye engineer ko se di ebibia ko so ne wo yere so me pa twa ma ko heavy no so ebe kukunom o madwuma wo mo ya no mo de impinti ne menta ba bi hia ugeti no ano yenkwai enti me call ya na me baaye no ana oni ne nua ba ko na amfo ba na mo share me no ba na mo se ma ya kama pa na me se ye rade ana o mo ko ntom ye din ko mo no mo san ko ye enti a tue no san be ka se o san ye dey epeme ana me se da bi minti me ne nya dey ent nko ne ba bi enti me so me kwa me ko na me ba ya no woni ga bi aye dey awo eno nti kwa ne titiu me se me mpe obi a ekunu nti no nya dey on tran ba bi enti o ka kire me se ono no onware no ba na emum afa no ono na busua ne oba na busua no kwa omo nya dey omo mpren so ana me se kwa me nya dey me mpe enti wo ye o de ko to me sister panyin pa anim me ma me ba panyin anim so person o ne me ye de ta no ware me but me ntra me ho ma no anu ye papa bia enti sister na me nkasa enti me sister ne frame on store no ka cha me se me mpe no de ma ka na ma de ma ka enti na okọ adwuma enti oba no abetena me sister anim mo sa ata na fe na ma ba enti no na me nya adwuma bia enti na me wo me sister no ho nti oba no abetena ho no osu e kire me sister no bra no me pa twan azeki me pa twan opoku asiri me pa twan asiri pa twan usu oba ho nti no ka kire me sister so 12:30 be doctor no transfer one me nya dey enkasa ti me sister me kana me se kwa no do no kwa nya dey eni ho ana o ka kire me say odo de enyi nti de me ntase na me nya dey entena nti e take time dey ansa na me dey bi duadua mu so hu say girl no one na wo no no kresa de all kana na asanya no kre techo na me hu say no kresa de na all kana te ma me bet9 na sometimes no onya adwuma papa bia ntino afina no wawie ne learning distance ntina onya adwuma afina no wawuram be say 2 weeks ntina bibia ye me a ntimi be rented down water for 4 months na safe asetina no ne nsan kotena me pa try o bai woni obi awo still moto hode yankwai yantem ena me ntimi be rented down for 4 months ena me nyana na ye dey ete ho nti achwe na say no oni scan identify obe yusu ni na wa ko me pa try me an na me provide lamina ya ba na mame hwe me dem oyi ma fia na mame ya fa na mame adwuma na kwa ni Saudi Arabia doctor tenase what dey be tofu amabema na momo de na na de ya na de ane wuti na de ade ante poni wa kire no wapampa mu ana top page ana watwa ankat min try na ni be ma ne ko try na ede me pa choti na tofu me pa manu so ne manu nti akoba se ono ne busua de gen tan busua no omo tena ase no musum girl no ama ono ne call girl no ne na wo no na wo ni kan ne tena ho ne wo yi deb ese wu fra blo kira benti oba one na wo ne ya pesika sum no se be wale deb amina enye bi ntina ono ni jaye ene no mo man kasa case tada yo na ye den nti me bet na form asem tan tu ho no mo na me current dan wo pankro no ina me na me da so ane na ye de ete na me boa no nti etwe no ana ne bra ne pe adwuma ma no se onkonkoye nti wo kwa akoye no yo be ni be pam na face kana ode kwa kotua ma da bia wo ye no national service no mo pese o mo ye ne se be ya empanifo ne ba ho no mo a o mu be hunu se yes to oda so wo school mo mo kire ade enti no o simpanifo ne tena as nti ska bia no mo di tua no na wonya na o ka kire na me ma ne bi o ma ne say na ye 200
2018 na me de man kokko tuaye e no call e no ko start adwuma no to man no better plot a so resident me boa ne bi e na afenti na me nso na me ye efie adwuma ne ade nto call me ma me honom no ye se opeso oye me ho ade na opese emre ko enim kakra no waye to ka che me nua mu nyina to obi anim no me mabusu anim no so abusu anim na ne yete honom nti akoba asana na ere ne ba no okofa ne de ne ye de bre na me so mo ba ba ko to okofa ne ba ne be ka me ho pankro no na me hye no na otan so de ne ye de ekoye ti bia ye din o esi dan no because of a dan ye esi nti no e dan sika ne bibia no me ka kire ne say sa na te de say wanya adwuma ye nti nka ontua bibia me ye ma na o si da bi because of see esi dan nti on fa ma me ye nyina ye mboa ti e betimi aye na emrepam ne aye de yaware meti ase no kwade e ba akop meti ase apren so ye de ema no na ye bibia nti bibi ono se ye no wo timasi dan na wi me pa atwa ade na asi sisi ade asi ne say 2021 me say tu kwan e ko Jordan nti me ba be ko na ono no na adwuma na say e na me ba be ko nti me ka che nta de aka no na aka se be to task ni aye pop ni e de doors egu afie na no na me ka se nta me ko akoye adwuma aba nti me ba ni ai complete sari aka no na etu ye de ekoho no ka so nti nyina etanse na di nkra na me ye de me koye okoko di how many years me nya 1 year 2 months na me ho fam na me ba ye tiska na akoye adwuma nya wo de ba so mfa nye dan e man fama no why nti na me wo hono na ne bra frame me na me nya 1 year na onko hwe me ba no no akoho no twice pe 1 year na me nya ye no eno kokko wa ama na hye nti me na bisa nse ade nti no oye sa onya sam pepe bia nka nti no me sa atam na enu nti oye sa one ne bra o madwuma no so aye ba sa nti na so e de na si ti de si ene se na me wo hono mo no na me wo Jordan ho na ne bra panyin frame me na sa onko hwe wo ba no no de me frame me nua no mo kan no ne kire me ba ne bra ne de o frame me no no ne me de nkomo no ka kire me se nti mate se girl na obrobro ono ne nua no esan bro ono ne nua no boy na sa akwa fam na me so the case has been adjourned me to ashe ochina me pese me du betu America ochina first case ochina I be start show no 1 to 3 na anti